Ki pulit ke jela, kila sedang bentokit halor ke jengmi, jong kawai ke jeng penpena kubor, na kersan sosial media, kabalakam, bagakan hun pentrim jong kakaro National Liberation Army, GNLA, kalami pertai biang. Kane ke jeng penpena kubor, kala sepriang, batla soya kane, dawai brio, balapan itu ilade, kum ukero, pantora sangma. Ulakam ro baudai ucerman jong ke GNLA, rikrum, kabadai ke kerteng batamai jong ketai keseng pentrim. SP kawais karohil dawa awas hos ulong kadang keloitan ban ong ai menta namar ketenat pulit kadang tokit halor kani ngin sala ban ajin tip kababania haki kendiat sengi ki terlong kubor na ketenat pulit kilpan pau ya kejeng singau longo ba ka GNLA kalami pertai biang laban kedeu ba mencem snem argun kibreu kila syakim hadin bakilabu ya kidur bat kidur ki haki san sosial media bakil kamru ba ka GNLA kabaladon sans pak ngut kidekot batamai kalashim nasau karohil bat west kasihil kita ki arngut kila kamru ba kedai kinong elam jong kene keseng pentrim Handrai Kamadin kalapau ba kita ki arngut kila syukam ba kedai na GNLA namar ka jeng temu jong ki kalong pan lute pisang nakaliang jong waipat udukot barim ka GNLA Ula kentat, baka don sisa kata kajeng persyang ban peki imbiang ya kene keseng. Kumba kalong mentah kajeng terekam jung ki pulit kaklan bat om sengula ban ngej baka GNLA kan ki imbiang. Ngisngeu ba kene kajeng kam ba mentaru kalak ban long kajeng persyang jung ki katok ane ban kamai pisa. Handrai ngin sesyak kot hajir bat hab ban jubab ya kajeng keli klem gino rim. Laong ne udukot barim ka GNLA ubah klem kuak ban penpau kerteng. Hagatai kerwa kubor ulam tip balatau ya ke GNLA rikrum haganyau terik jom menarempang aracar atulai kimat jangkene keseng kat kum kerwa kubor ki kentum ya ke jeng bekut ya gambam sap hari lum karo jeng penterekam ya kiskim nak pentak ki baduk jeng penterekam ya ke karo customary law inar line permit bat kiwai